Ishomero rya Nkomero Primary School ryina abana barukwikomora maganana kandi rikahebwa ibyombeko bibiri bya government imyaka y'irabeito ebitarukumara. Church yidi ya Nkomero kandi turiyo tutekateka okombeka ekizimbe cyakanyina ishatu. Rero mu classes umukaga Inshongeji eretoire abarkwebembere ishomerere okutawentebe kansa yo kurundana sente kubasa kutawukanye n'ishatu aho abana barabintu bashomera abo kugira ngo ishomero ryene umwanya muce ikira amwanya gwitu kwa Nkomero ekazi zitu ninche hasa tugira ngo future plan yitu ine kumekinga sure kugira ngo at least ino ekazi ibiri kandi twashanga mukoza kumantombeke bizimbe byahaza bazobutija future ushanga umwanya gwa phone umukorogo wanagubire guno go kwesimire cyo burisa bwa nyongozi etubayitsire nyongozide oburukushangwa ombusaba diko no bwitojo echatandikiro n'ekigendera ecyo kutungura ibyo bwegese umucangeci ecyakane cyangwa ngo twegese abantu imwimwe nanye mushomesa abana banye Dixon wo bari kukoraje okuronda oragambe bakachimpa nyowe naronda umwana oboko nimweto umwana n'ubara ryo mushamukuru ari mushama umwana oboko ndokwenda ngo abaganda n'abanyankomero okukira abanyankomero okushomesa sente no kunda uko mwana kata cyangwa nashoma kwika Milton Diamba urkamishna w'byobwegese ministry y'byobwegese kandi hono beirajyo mjenye mukuru abakwatire hono muganda gwa miliyoni 12 okwataraho bombekeje zimbe nakireba kandi uko kucyaba nitekwa kombe yes itashitandika tugira zita tukora twatandika tuheza tutaguma mu muhanda ingira plan za hanga okuziri ntujagara kandi tushitama nyirengi niyogwe na nabakachiko nturebe icyo gukora kandi simba n'abazire ba Nkomero kureba ngo bargayo n'abakora umurimo gwabo ushobora zobashebe kubana bakoramo aha hona abazire bashabura kutamamane umukushomesa abana babo okugira ngo babice umugashenyensya kandi izina nansi n'umwani nente nentoke bitabita nisho ahabo kuba mu myaka 15 20 23 oraba tashomere ariyo mukankahanga so wano reba utarebera izo nyenda kwendera no kubahabura ngo ebijuma byo kushoma tibye izoba turgo mukagweraho turgo mu ecyanjye n'ekeri izoba ahubwo kushoma investment yakwe netwara ubwire kuba realized miliyoni z'urwikatsunana nizo z'urkwetengwaho kumaririza icombe kweci kandi miliyoni kaga nizo zurondeinwe Gashakwa Susan Charles Sim